August ni som pakhat zirtom ni sang ni som ni pathum ani e thir tu le ngai thla tu zong zong te in zawain du sakna sang ber kan hlan le thawa chu Manipur Police le Assam Rifle te in kara inti boina achuan huwa Manipur Police te chuan Assam Rifle te chu an motor dan saka puin criminal case an thelut security lam ero chuan FIR thelu hi dan man sualna ani ti in AR hian kuki le meitei in kara boina chuak tur veng tura headquarters lam thupe kan bo zui mai ni in an soithung FIR thelua hian Manipur Police te chuan August ninga a silai lek lam kai noya kuki militant te zon chuan ha thok tura kuakta an pan chu phojiang konga 9 Assam Rifle te an lo dangin Kasper motor chu konglaya an lo hung tlat ni nan soi Assam Rifle sipai te che dana wang hian kuki militant te chu mun himlama an tlan chua thei pha ani anti defense lam chuan he thil thleng chung changa hian Assam Rifle chuan headquarters lam thupek an zom mai ani ati state chunga buina chuatran tiratangin Central Security Force abigin Assam Rifle te chuan mipuite nunna chan hima boruak ralmuang a omle theina turin rim takin an thokti army thu chua chuan atalang mei ni thuma Manipura meitei le kuki namin kara buina achuan huwa meitei te chena Valley Districta meitei Civil Society Group le BJP MLA te chuan Assam Rifle te hi tan lam neya puin an soisel fowani August ni Sari Khan BJP State President chuan Prime Minister Narendra Modi nena memorandum thelutin Assam Rifle te chuan tan lam an neya hi wang hian Manipur atanga la chuak turin mipuiten an phut ti asoi meitei lamin an soisel na satle norte an hoi hota wangin Manipur Sarkar chuan Churachandpur atanga Bisnupur district te inrina checkpoint Assam Rifle duty chu alo thlak to boka anaya Central Reserve Police Force CRPF battalion zani somni pariana anlo da to bokani Manipura helpol pakhat Socialist Revolutionary Party Kangleipak Soripa chuan August ni som panga Independence Day lomna nei tur chu boycott antum tholeni khan thu chua siamin Soripa chuan August ni som panga hian official te anche chua theilo nan jingda li atanga tlaida li chungin mipui veivak tur an dang don ti antalang kumdanga anlo ti thin danin Manipur Sarkara Directorate of Public Relations Independence Day lomna tur function chanchin thar lakom tu te somna ati chuanwa boycott ani tur tu hian puanga mase service poimo medical tui kangthelpol sakwale wantlang function le press meet chu andang don lo tian soi Soripa helpol hi October ni khat sang ni somni pakata anindina Kangleipak Manipur tiamin Western Southeast Asia Wesia huam chunga ti du dana tua tu te chan chuana thoktua anin puangani Parliament monsoon session nei meka BJP sarkarin tok lo na no confidence motion pudluna soihona boruak atang hle soihona hian Rahul Gandhi chuan BJP sarkar chu an politics kheldana wangin Manipura India an tilhum mek ani ti in Narendra Modi chu voin thlenga Manipur ala tolo awanga adem thule Manipur chu India rama angai velo ni ina pubok Gandhi chuan Manipura hian India thimeka India ni na hi Manipura chuan aliam mek ani Manipura thil thleng awang hian India nu te tha ani heta hian kanu thuma se Manipura chuan India nu tam tak tha ani ti in BJP chu ram hangai tu ni lo phasan tu jok an ni ati Rahul Gandhi hian mini somthum chung asoya Bharat Jovo Yatra ala zolo thule ala chun zom zel tur thu asoi tel bok athu soiji nga hian BJP sarkar le Narendra Modi chu India engkol thalawa puin amangei puin Manipur atlo thule Modi apo to tura phu thu te BJP chuan India chu mun ni a thena an hal bokani ti tele Modi chuan Amit Shah le Gautam Adani thu soi chau angai thak thu te asoi BJP MP tam tak chuan Rahul Gandhi chu atong kam na taka wangin ngai dam dil turin an phut Union Minister Smriti Irani chuan Gandhi thu soi hi chang le tin India eiruna soifiadona entina thaber inni rin tla lo ti hi nangmania a hmu thei
nangni hi India inelo ti na takin chang ve bok Sumiti Irani hian Rahul Gandhi chu sason nei laya flying kiss pia pu in asoi sel zui bok Speaker Om Birla hena lekha a theluta parliamenta hetianga meichhengai nemna ala thlen ngai lo thu so in Rahul Gandhi hian zana anei lo meiche hnuai chi alu tuk mi hring chawin parliamenta meiche MP thu ve hena flying kiss a muang ati parliament session nei me ka hiam Aam Aadmi Party AAP hroi tu Delhi Chief Minister Nebok Arvind Kejriwal chuan Parliament in apastak Delhi Service Bill Government of National Capital of Territory of Delhi Amendment Bill dulo zonga vote thak tu Rahul Gandhi chu lom thu hrina lekha thon Kejriwal hian Rahul Gandhi le Mallikarjun Kharge hena lom thu soin lekha athona Delhi mi pui Vaibel chani ti ayui nang mani le in party thomna kan mowang hian lom thu ka hril du chawni Delhi mi puite chan vo hum him tura min bei puina hi hriat reng ni se ka duwa in thil ti hi parliament chung le pona po kan thei ngil to lawang constitution tana inrin omna hi kumtam tak hriat ani tuanga constitution kalzonga chena reng reng bei chun zom zel turin kan tho ho zel thei ka bei sei ti ina zia parliamenta soiho ani ma point boruak nga takle ho sunga in nialna na satak omnuwa pastak Delhi Service Bill tir hian sarkar lai pui chu Delhi chunga sarkar na thok liante transfer le posting chungchanga thuneina pum hlum apetani house pania pas ani taka wang hian president in ming ajianan nuwa da nanga man thei ani to donani he bill dulo awang hian Kejriwal le a party AAP chuan ramchunga party zongjong ta chu bill do dal zonga thopui tan an lo som towa Delhi le Punjab vela an LP ber Congress chuan he bill hi do dalin AAP hi an thopani Manipur buana chungchanga thu jiang ngainom MMI ngoi ring ber of the year ti pu ram eng lena zia khi hian ngai thak chhun zom tiang Manipur buana chuan thlathum zen zon a ota re lam la chu alapan chuang silawa apoi hle mai then ka chuan he buana hian masona konga Manipur state hi kumsom ni velin anuk le donin an soi tuna hian remna po lo thleng ta se ngai o le turin hun adu reingot taweng le buai tha lo zia tute tan ma alok per lem lo zia hi jir chuak hlomila he thil thalo takatanga thil tha chuak om chun ani thei hial o machin he tiang taka in tual vuak le in tha mi mai chu manlai changkan ma thil ni in kan lo tangota mi hring thinlung sual zia hi kan lo ngai hai thin masona le changkana kan ti ti hian ati tha theilo ani ber he boina chungchanga makber chu kanrama thu nei na sang ber nei tu kam prime minister zom tak angoi tlat mai hi ni thlathum chunga law and order a chiat veka dan mu mal om to lo po in ngoi a chu tlat ani hi chong tam lo hi chu a tha ani mai thei ma se he tianguna athil ti thei berin ngoi a han chu tlat ma hi chu a in ngai saklo thlang ma ni state chunga ro rel na thu nei na changsang ber chief minister in aram en kolmek athunun zo to lawa in ha sak kotin thak mai ba ka in thana le in kana a thlen chur chu lain angai na saber tu le mo phuna fungchel tu angai chuan le lam a hoisan vel mai ani ber hi mo thian thatak pakha chuan politician te hi mi a ani lo ti ria reng turani ati rowa han soi sial chiam thi mai la keni ho suang tu na pi alam thil a lo mu phareng ani fo amai ro chu he fam kim lo na ko vel mi finger point ati sual ve khut thei thina muna hian mani ram a boilaya ho tu pa berin enga ngai mi alo angmaya angoi a chu tlat mai hi a om zia hriat thiama har eng political strategy takniang mo eng ang takin hlok pui don emo politics a that pui sok don lo po ni ta se mi pa ngai tan chuan tong chhuwa ve chu a hun to lom ni fate an boin noi laya hrelo angmaya thil dang ngai saka hun to lo enga mo tak ti a hun ngoi chu to zonga chuan angoi ring ber ome ani pui hi silence is golden alo ti chu tro emni don Manipur buena mi za somsari pakwa don thia report sa khobiana in zathum somni pakhat hal raltan singruk za somnga pani in sangthum zaruk somruk pani hal tun thlenga mi singli vel relief kema omtir tu hian pu modi angeng a chhun phalo hrim nge
ati ngai na thlot a sei bik lo niang le angeng a chhun phalo ani chuan keini ma chhak ho tan chuan hruai tu ngai na tom tak chu ani ngai do no ti na anianga boina ti re dan tu a hra thlot lo ani chuan he ram ro pui tak phong vuan tu ni atin ngang lo ti na ani thei bokang politician ni katlin lo na ber tu nia ka hria chu ram le nam ma so na ngai tu chunga in thlan le huna tlin dan tur ngai tu tel angai tlat mai hi ani heng thil te hi ain kal fo om sia tun trum thila po pu modia te game plan hi hriat thiam a harani hetiang taka hun lova ngoi chu le boina te punlun emoti hial tur kopa Manipur state boina ain liam mai hian a party eng ti takin ti chakang mo Northeast tribal tan chuan vote ngaina a om to lo hul hual om ani nge tribal vote hi an lo i reng lo jok writer la le columnist Chetan Bhagat chuan Times of India July ni somni pakwa khan Hindutva nem jok pom tu te hi BJP chakchan ani ti hriat a thul mi te then sang tu politics hi chuan tolpanal atamania marchang hian tlem te ei chuan atuya atam lu tuk chuan ei tlak lo mai thin Hindu voter te ril rupun mang i hriat angai ti in Hindutva brigade hi a warning hial ani ome India rama hian nam le nam chi le chi sa khwa le sa khwa kotin thlang na hi ong fo mai ram chung thil thlanga chuan tuna Manipura thil thleng hi alarap thlak pera angai fo mai Gujarat state pumodia CM ani lai khan kumsang ni pania Muslim jasari somkwa Hindu jani somnga palhi anthia jani somni pathum an bo chungchang le liam sang ni zanga an om tum len khan te khian ani deuh bera miten Manipur boina makanti zolna ber nialang chu biakin hal chena in hal police station atanga sarkar silai sangli vel chu saka hanom thei mai te lu in lak sakle meiche om nem jok sarwaka in pheltira kholai fanpui le pong sual te hi ni ome arap thak bokani Christian sakwa in mishing thinlung suala ajir chiat em le angai mo em hi adikna kan muthal le thin keini ho hi chuan tribal lam che thana lai chanchin in hlan songin amoi lam lir kan la don ti sereng ta ila Manipur phailama cheng an kut kan tuan mek tenen khuan kan thinlung aswal tlang vek ti hi hriat turani tona po hian tribal ta chuan zol do zokin han in sehlom maila an chet bonra kut tuan mek an kat ve nuk tho ani ti hriat tha mihring ni na sual alang chiang ani bere ngai dam din na chan tur atam hle thawang molai hun chawa thleng thei turangai voina athleng miau si ani hi he boina hi mitam takin sa khothil boina Hinduism versus Christianity ani lo thu an soi thin tam takke ro chuang Christian sa khwa boina ani tel nge ya an ngai thung ni thum chung le ka bekin khati za an hal mai khan ati chiang ani anti andil ruput mang tha tur kopa meitei ho jinga khosa to tan chuan he titaka ko tan thak te hi hriat thiam har khopani chu titaka rong chu an ngai si lawa suang tuana pakhata chuan meitei lalin Vaishnavism Hindu chikhat alo pomatang khan kan tribal te chu caste system nam hoi hung ber angain thinrik kan lo dai tua thang tha teril ruwa Hinduism sim atlang nan lo tel telawangin chutiang in mu niona po chu atlem tel tela tuna Hindutva zirtina hian ron choknung tharin thang thar jinga tribal hole an sa kwa no la bo ruak lian tak an tu ni ngei turani Manipur boina kai kwang ber chu India ram Hindu te tabik le Hindu te kalphung nga kal tur anga ngai tlatu Hindutva firfiak ho tho an ni ti hriat aol hle Central State Sarkar phung vuan mek tu te chu Hindutva party te ani le zel boxia heti la hian Manipur tlang mi hian an ni na pakhat Christian an ni na chu an phur chhuwa zolo ema wangin mual phona po athleng na sa ani ti hi hairual ani lo popi ching nam le drugs poipui nam anga pu theya Christian te an han om ringat po hi thil za thlak to pani Manipur rama hian meitei le tribal te hi rin a in thil thalo lama anin kang kai na satwa corruption le lemhle na nun phailamin an kai na sa ni chuan tlang ram lam poin rui thei chin le nun polo an kai na sa ve thawang meitei anin do kan hret ngai lo lain tribal Christian in do da chu kan hrenek nu kan hi ram le namin chanchin tha lak thu tak limpui mai lova nunpui atul zia le chanchin tha in zung akai thuk le nge atul zia
zoram hian hrechuak na sale zualin inen fiatnan hmang bok sela he buaina hian Christian de zinga harna dik thlen se ti in i tong trai sau sawang u